Mi mà ta phim sinh hình ini, thôi nè. Halo tuh. Kubiung na kuba. Halo kan. Ini mana si Thara wani wau dah tak? Aci nak kan atau lengun kita. Haugiba koi July ki tarik 15 dagi kunsa babo Nepal ki Pokhara koi South Asian Futsal Championship koi country mangana sana bada India team da koi Assam ki koi player pimsa taru koi India ki team da participate tawi pimsa amna Dibrugarh dagi torali miliana Assam pimsa ma Amana ko players na halakan dagi aduga India team ki goalkeeper koi Puspa Sahu na mas 5 gram dagi aduga koi Lakipur singer bandagi M Manita Devi aduga Tolengon dagi Simran Devi aduga Lakipur kumandagi Esmalan Mamitsan hari player taruk se ay isa bangna India ki team sigi team manager na ay Nepal da saru jagar ko ni aduga koi amna lebak papa ay ga kang koi sumba koi yam thaza dana koi swaida koi headquarter ori ba Lakipur sigi koi na player ko se yam wala matam sana semjaraga hari ba Nepal international futsal cup country mangagi fight taruk pada Ekoi na India ki sauk jaba phang jaba tasena yam koi level 4 bani hai ba India team siga koi de level 4 isna ma koi ki Assam dagi player taru se Dibrugarh dagi ama haila kandi dagi ani Kasar dagi ahum swai tau na koi na sasuru bagi mai pa ko se koi chachi na pili noi phaba hangjai ai samang team manager koi na yam struggle tawi champion oi ge ada pen koi ki miss tau ba dagi kai dia koi na ada PQ de Barapura ini ada koi na ngai no ko sakit da so halak da so koi wa ba ka tin na te do koi na sa ge train da mini ni hall ko le pa station da koi ya na sai kai ya ko patal le masawa sala ko adu ma ko koi na da Nepal da sanaro kan da ai da ni ngai fa na koi gi India team da pin jani ga tani musa ta gi adu ga taruk na paksam gini aduna yam mai pai no ai free na ai message champion lo rei chikali futsal se apoi South Asian futsal championship ni isya ki koi country bana ni aduga nupa gi team da na Nepal na Bangladesh ta final da mai thepi du Nepal na nupa team championship lo nupi da na koi India na championship si hara ai na mission
no.